Novak Đoković, jedan od najvećih sportista današnjice, već godinama izaziva pažnju ne samo zbog svojih teniskih dostignuća, već i zbog načina života koji gradi van terena. Njegove životne navike koje uključuju strogu vegansku ishranu, intenzivan fizički trening i mentalnu disciplinu kroz meditaciju postale su inspiracija milionima širom svijeta. Novak već godinama iz svog jelovnika potpuno izostavlja meso, a njegova ishrana je pažljivo osmišljena kako bi tijelo bilo u vrhunskoj formi. Veganska ishrana bogata biljnim proteinima, vitaminima i antioksidancima doprinijela je njegovoj izdržljivosti i brzini na terenu. Uz to redovni treninzi i fizička priprema drže njegovo tijelo na najvišem nivou profesionalnog sporta. Dok ishrana i fizička priprema brige o tijelu, Novak za održavanje mentalnog zdravlja i fokusa koristi meditaciju, praksu koju sprovodi već više od 10 godina. Kako sam kaže, meditacija mu pomaže da pronađe unutrašnji mir, stekne dinamičnu energiju i ostane stabilan u modernom svijetu prepunom informacija i stresa. Iako koristi različite tehnike meditacije, vizualizacija je ona koja joj se najradije vraća. Ova tehnika podrazumijeva zamišljanje željenih ishoda, što u njegovom slučaju znači zamišljanje uspjeha na terenu, smirenosti i kontrole u izazovnim momentima. Vizualizacija je veliki dio svačijeg života, ne samo kod sportista. Čvrsto vjerujem u zakon privlačnosti, ono što stvoriš u svojim mislima, privlačiš i u stvarnosti, rekao je Đoković u intervju za The New York Times. U svojoj knjizi Serviraj za pobjedu, Novak je otvoreno pisao o tome kako mu je mindful meditacija pomogla da poboljša fokus, samopouzdanje i da se nosi sa strahovima i kompleksima koje je imao na početku karijere. Iako mnogima, poput Novaka, meditacija pomaže u savladavanju stresa i jačanju koncentracije, ona nije u skladu sa hrišćanskom teologijom. Meditacija koja potiče iz budističke tradicije teži ka unutrašnjem pražnjenju i dosezanju nirvane, stanja potpunog nepostojanja. To je prema hrišćanskom učenju koja veliča život suprotno osnovnim vjerskim načelima. Meditacije svih oblika nisu dio crkvenog života i crkva ih ne priznaje. Ako nije Bog, onda možete misliti ko stoji iza toga, rekao je arhimandrit Mihajlo Biković, odgovarajući na pitanje vjernice koja je započela meditativnu praksu. I pored prakse meditacije, Novak Đoković otvoreno izražava svoju duhovnu pripadnost. Duboko je povezan s pravoslavljem, a svaki njegov meč počinje molitvom. Njegova majka Dijana jednom je izjavila da Novak uvijek uz sebe nosi Amajliju, krst koji je dobio na poklon sa Hilandara. Za njega duhovnost i meditacija nisu sukob, on meditaciju ne doživljava kao religijsku praksu, već kao tehniku ličnog razvoja i mentalne stabilnosti. Istovremeno njegova vjera i povezivanje s Bogom predstavljaju temelj njegovog duhovnog života.